kandi kiremereye benshi ni ukwifuza kwitwa icyo batari cyo. Guyereka undeze haba mu gitondo haba nijoro ndi umwirabura nta munsi no kuyita umuzungu ngo bihinduke. None se ko bakwisa umurozi utari we usohoke iki? Umaze iminsi uroga ahubwo ugomba kwihana. Icyo guyerekwa nitwa cyo ko ndagikorana umwete. Uko cyovugwa nuko cyo kwitwa nyiri bihemba arahari umugabo uzohemba atabereye. Umugabo udakomoka mu basinzira si data wacu si marume si mushenge sinde azotanga ibihwiranye n'ibyo wahoze. Haleluya. Haleluya, haleluya. Atukuzwe. Ndabiyegereje muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Bihe byiza Imana idutijije. Nyamukuru turashimise umwami wacu Yesu Kristo uduhaye guterana muri rino joro. Imana nihabwe icubahiro. Turashimira itorero muri rusange rya Foursquare, Mushumba Bishop tari hano. Imana yo mu ijuru imuheze umugisha. Kurinje ku giti canje ndamushimiye kandi dongeye ndamushimiye kuntiza uno mwanya akampa kano gatuti ngo mvuge ijambo ry'Imana. Imana imuheze umugisha. Ndashimira n'abandi bashumba bose bari mu itorero uhereye kuri revera ukageza ku badiyakoni. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Ndashimira apotre turi kumwe muri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ni umubyeyi wanje biranshimisha iyo turi kumwe nawe kuri afishe. Sinarinzi ko bizoba ariko Imana yarabikose. Nibo badutoje ibingibi. Ndashima Imana yo mu ijuru kuko mwadutoje noneho tukaba twadukorana kandi muhumure ntituzobakoze isoni. Imana iguheze umugisha. Ndishimira kubwo abakozi b'Imana nabonye hano batandukanye. Ndabona abantu b'iwacu Nairobi, Pastor Ngenganyi, Evangeliste Kamusore n'abandi bose baturutse Nairobi. Ndabiyegereje ngo mwegere. Imana ibaheze umugisha n'ibyishimo kubabona hano. Ndashima Imana kubwo abakozi b'Imana bandi bagiye baturuka hatandukanye. President Musore yari yagiye iwacu Nairobi narabibonye. Twarawushanywe nawe inzana wagenda turakwishimiye. Niyegereje umuvandimwe President Gasiti Gisenyi turakwiyegereje nawe ngo Imana iguheze umugisha. Ni benshi novuga muri mwese.
Evangeliste Ruzagiza nawe iri epfo twarabanye baturinka imbere bukeya, ariko turashima Imana yo mu ijuru ikomeje kutugirira neza. Ndiyegereza Daudi, karibu cyane, uringira akamaro mu materaniro, akarusho kuri njewe uringira akamaro. Tugiye kubyina igisirimba, abayumbe bahuriye hano ni benshi, niba cutita East Africa Community sinzi uko kubera kuko twatuvuye hatandukanye. Ndiyegereza Esther kuva muri Amerika, mukomere Imana amashi. N'umwana w'umukobwa mwabonye wawe ubyina hano ashishikaye cyane, tambuka uze hano tubyine. Utambuka uze hano, yaje aratubwira ngo afite inzara n'inyota yo gutarama hano, ngo ariko ngo yarabyinnye ngo abantu bakaza bamuseka, bakamubwira ngo umuntu uvuye muri Amerika ngo kuri amubyina gutyo, hano utabyina gutyo ugire gute? Ndakuyegereje mama, Imana guheza umugisha. Ndaguheza haleluya. Hari haleluya yatanze mu giterane cy'abayumbe muri Amerika, abantu wirukanka gutya mu materaniro, numva ikoronzo y'ibintu. None East Africa mutambuke Fred Badisimas mutuyobore, uraririmba indirimbo ngo Mana unejeje imitima yacu. Nitumara Daudi yike neza mu kitari, nimara tuganira ijambo mwanya mutoya nsigire apotre, ndaganira ijambo rivuga ngo uri mu bari kuzukenera ko bakwita mwiza. Kanya gato gusa, bawombezi mutambuke hano, tuzamurira Imana icubahiro. Haleluya! Iri joro nuryitondera rirakubyarira umusaruro. Hari undi muvandimwe umukozi w'Imana waturutse muri Kongo, uzuririmba ururimi rw'igifurero, yanyandikiye ambwira kuko ari hano. Ari he? Ngwino papa tambuka. Yes. Agira akabazo. Yes. Ariko ushize hari akaririmbo yaririmbye aravuga ngo ushombire mwene wabo. Ushombire mwene wabo mulozi mubandi we. Ngwino uragakoraho data. Minota yose Reverend yampaye turagenda tuyigabana na East Africa Community. Abera bose bahuye. Curanga hasigaye batuyobore Freddy n'abadisimas na Sentintira tiregerana. Bankuririmba hoba. Kutika. Ntabwo tuziranye nibwo bwa mbere tubonanye, ariko yaramfashije naye mubona ari kuri. Bwana sifiwe sana. Kwa majina naitwa Kindu Musa, nimetokea Uvira lakini kwenye naishi ni Burundi. Haleluya! Haleluya! Wijaba bayumbe kuri kubonana. 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 Hallelujah. Wijaba bayumbe kuri kubonana. 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 Wijaba bayumbe kuri kubonana.
Mwisha w'abayumbe turi kubonana nawe. Mwisha w'abayumbe kuri kubonana. Hallelujah. Mwisha w'abayumbe turi kubonana nawe. Mwisha w'abayumbe kuri kubonana. Mwisha w'abayumbe turi kubonana nawe. Mwakolelunge mwachwa. 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 Mwakolelunge mwachwa we. Hallelujah. Ushambiri mwene wabo uyo alimwitani. Ushambiri mwene wabo mulozi mubandi. Uyo alimwitani. Ushambiri mwene wabo mulozi mubandi. Ushambiri mwene wabo uyo alimwitani. Ushambiri mwene wabo mulozi mubandi. Hallelujah. Hallelujah. Kubitamo mukunga. Baramubonye na gatatu bazomuheza indirimbo aririmbe. Mane mu mugisha kweli. Curanga ba. Dawo. Curanga. Muririmbe ururime benshi. Banunesheje imitima yacu. Hallelujah. Twibutse imirimo myiza wakoze. Umunezero dufite none mwawe. Utukumbuje uw'ijuru. Banunesheje imitima yacu we. Twibutse imirimo myiza wakoze. Umunezero dufite none mwami. Utukumbuje uw'ijuru. Banunesheje imitima yacu. Nukuri twibutse imirimo myiza wakoze. Umunezero dufite none mwami. Utukumbuje uw'ijuru. Banunesheje imitima yacu. Amina twibutse imirimo myiza wakoze. Umunezero dufite none mwami. Nukuri dufatanye gucuta. Banunesheje imitima yacu. Twibutse imirimo myiza wakoze. Umunezero dufite none mwami. Hallelujah. Utukumbuje uw'ijuru. Dufite isezerano. Dufite isezerano. Imana ihoraho. Watorewe ubukwe. Umwana w'intama. Dufite isezerano. Dufite isezerano. Imana ihoraho. Watorewe ubukwe. Umwana w'intama. Dufite isezerano. Dufite isezerano. Imana ihoraho. Watorewe ubukwe. Tuzamure ibiganza yame watorewe. Dufite isezerano. Dufite isezerano. Imana ihoraho. Watorewe ubukwe. Umwana w'intama. Dufite isezerano. Dufite isezerano. Imana ihoraho. Watorewe ubukwe. Umwana w'intama. Dufite isezerano. Dufite isezerano. Imana ihoraho. Watorewe ubukwe. Umwana w'intama.
Umba, umba,
reka mvuge ijambo umwuka mbi. Mwigire hirya. Muzamwigira hirya hano. Turi mu gitaramo. Yagira uzoza ukwazika turi mu gitaramo. Ni amahoro ya Yesu. Protocole. Mudupfundurire kino giseke kinini. Dutanga ituro rya Dawudi. Dawudi avuye Nyakivara. Yaje gutarama turi abanyakigali. Mureke tumubibe mu ituro. Kweli. Haleluya! Muze dutanga amaturo yo guhesha Dawudi umugisha. Abadukurikira online nyarababwiye njewe nimuzajya mubona hari aho Imana igiye kunyura yabitubwiye uzuhaba ibituro birashoboka ko icyifuzo wazanye ari aho cyonyura. Mutambuke muze mutanga ituro rya Dawudi. Mwihute mugire natwe turi hano hejuru. Mutanga amaturo uzi kuva Nyakivara kandi mu cyumweru gishize yari ari hano. Aravuga ngo nzoza mu ijoro ry'ubusabane tubane. Umuntu nagukunda uzajya umukunda dabo. Dawudi aradukunda. Kuva Nyakivara n'imodoka kabiri mu cyumweru ntabwo ari ikintu coroshe usibye umuhamagaro w'Imana. Nimba mu kabare bajya bagabirana banezerewe inzoga, twebwe ni gute twonezerwa mu nzu y'Imana? Kidutange amaturo. Imana ibaha umugisha barimo babikora. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Yego. Dawudi ni sawa pe. Ndamuha 150. Amen. Nawe nimba wafasizwe nukuri ndi umuhamya. Imana ijya inyura mu maturo, ijya inyura mu gisirimba, inyura mu ijambo, inyura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Upfa kuba wabihishuriwe. Haleluya! Ngaho ngera Dawudi we amaturo agumaze. Kanda bugingo. Yego. Tukomeze ijambo. Zamuka ba. Uba. Wagira usanga nimero yiwe. Uba. Keti chini. Mungu awabariki sana. Baho umugisha. Esther bamuheze mikoro.
atange haleluya. Na Freddy yansabye haleluya bakiya baramye arambwira ngo igihe nje kubwiriza cyose ngo mukope haleluya. Haleluya. Freddy ezayista tange nituma mumubekingisha. Yesu ashimwe. Hey, Haleluya. Yesu Imana icyubahiro. Haleluya. Yes. Sinambabona mwese muri benshi uzamure. Haleluya. Haleluya! Haleluya. Haleluya! Haleluya. Tema. Yeah! Ah! La! Tema. Haleluya. Haleluya! Haleluya. Yeah! Yeah! Kwika! Tembala. Mugenda. Fred. Tuzamara ibiganza duheze Imana icyubahiro. Haleluya. 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 Tuzamara ibiganza. Yego! Duheze Imana icyubahiro. Izo! Reka mbasabe mumve hasi dutange haleluya. Pizza faire. Jamais la gosto farga in lo. Tuzamara Imana ibiganza. Kweli. Mube muretse gusakuriza Dawudi abekinge haleluya. barimo kumusaba nimero yiwe. Mutange nimero hanyuma duhe. Nimero yiwe. Tuzamara ibiganza. Yego! Haleluya. 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 Kongera tuzamara ibiganza. Duheze Imana icyubahiro. Kongera tuzamara Imana ibiganza. Duheze Imana icyubahiro. Zamura ikiganza. Nizo! Ngiye gutanga haleluya. Zamura ikiganza cyawe. Tubikore ku bw'icyubahiro cy'Imana. Yego! Ubikore ku bw'icyubahiro cy'imana. Uzamura ikiganza cyawe. Wakaleo, moto ni kazi. Uzamura ikiganza cyawe. Moto imewakaleo. Tuzamura Imana ibiganza. Moto imewakaleo. Haleluya. Haleluya! Haleluya. Haleluya! 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 Oba. Niki hasi. Tugagutanga inomero za Dawudi. Kigitaramo ni sawaba. Twanganuka. Nawe muhagaze. Aracyari kare birenze. Kabisa. Dutanga amafaranga tugurire mama w'ibitenge Cyane. yego. Niko. Zozumbwira urayibuka mu mutwe. 07. Banza ushiraho ya mabwiriza ya MTN. Nukuvuga ngo akanyenyeri 182 na kabiri akanyenyeri rimwe shiraho rimwe akanyenyeri shiraho irindi rimwe akanyenyeri 0 079 0 karindwi 9 13 13 24 24 80 8 dusubiremo amazina Kirenga Kirenga Denise
ni umukobwa nta ntimugire ingorane Uwo yabarujeho simukadi nama ni amahoro 079 079 13 13 24 24 80 8 utumvise twomugira gute tafite ubushake twicare turagaruka duhamagaye mwicare muze mudukorere hari ahantu yajwigira hano bose kwari tambuka imbere Yesu arimo ngenda maze numva ngo umuntu ankozeho Yes. sanga ni Yesu w'i Nazareti we arimo ngenda maze numva ngo umuntu ankozeho we sanga ni Yesu we w'i Nazareti we koraho mana koraho mana ndakumva koraho mana koraho mana ndakumva we koraho mana koraho mana ndakumva we koraho mana koraho mana ndakumva we haleluya Bwana sifiwe uyu mugoroba ushakisha umuntu ugukozeho usanga ari Yesu Kristo iri joro Yesu Kristo akore ku buzima bwawe koraho mana koraho mana ndakumva we koraho mana koraho mana ndakumva we some ijambo ry'Imana igitabo cya Luka gice cya 6 umurongo wa 45 mwanditsi Luka gice cya 6 umurongo wa 45 kumbuye Imana nkumbuye abera nkumbuye umusozi we mfite urukumbuzi we rwinshi mu mutima wanje we kumbuye Imana nkumbuye abera nkumbuye wa musozi we bantegerereje we kumbuye kuzarebana na Yesu tutagitandukana we kumbuye kuzarebana naye tutotandukana we kalema sombre desanime tanguna ngana Daudi reka tubanze twigishe Bwana sifiwe muracyari maso zamurira Imana ishubahiro haleluya we ziyambura uyu mubiri ugwara nambara undi mubiri we ziyambura uyu mubiri upfa nambara undi mubiri Kima Sofe. zahanagurwa amarira yose naririye mwisi we uzahanagurwa amarira yose waririye muri Kigali we tuziyambura uyu mubiri ugwara twambara undi mubiri we twambura uyu mubiri upfa yeme yewe twambara undi mubiri we Sabona Mose mbone na Elia we Tikisa mambo. mbone Paulo mbone na Magufuli Dima na Taria. Kilima tombre desanime Sibre deva. tuzataramana na bera yeme tutagitandukana we zabona bariya bose bagende iriya we
kongolo kongera daimoni watewe Bwana asifiwe tuzamurire Imana icyubahiro Haleluya! Tema soma ijambo ry'Imana babwire ga jambo nababwiye gusa nsigire apotre umwanya aze kuduheza ikindi gitaramo kiri imbere cyane atukuze mukombo nasome taratera indi korasi nayo numvishe ku mutima wanje album isohoka y'igitaramo Bibiliya iravuze ngo aho umuntu mwiza atanga ibyiza bikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we. Bizoshoboka umuntu mwiza azatanga ikiza N'umuntu mubi aho atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi. bamvu baza bavuga ko watanze bibi nibyo ugira Kuko ibyuzuye mu mutima ikimenyetso gikuru kubera kuko ibyo utanga nibituruka mu mutima ari by'akanwa kavuga amen. nibyo akanwa kawe kaza kavuga uzuvuga inabi kubera kuko ugira inabi mu mutima wawe ukavuga ineza kubera kuko umutima wawe wuzuye ineza Abaroma Evanjili y'Abaroma igice cya 2 umurongo wa 7 imitima y'abantu irahagaze tibakiryama ngo bashaka kubona twangara ayiwe tibazabibona we amegwe nasubire mu isaho we imitima y'abantu irahagaze tibakiryama ngo bashaka kubona twangara yo we tibazabibona amegwe nasubire mu isaho soma uzukanira ko bakwita mwiza uri mubi atukuze mukombozi ngiki jambo ngiye kuganiraho umwanya muto mbatemere akantu apotre aze kuduha umugati urimbuye Abaroma ibice 2 umurongo wa 7 Mane heze bishop nongeye kubisoma Tikisa mambo ndani ya giza. Libre de variation des arts. Caromera ritation des arts. soma baba Bibiliya iravuze ngo aho abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. baza bakwita mwiza kubera kuko uzukora ibyiza udacogora abashaka ko babavuga neza bakore neza badacogora abashaka ko babavuga nabi nawe ukore nabi udacogora bakuvuge nabi Abo ngabo izabitura ubugingo buhoraho. ngo bakora neza Imana izabitura ubugingo buhoraho 8 Ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice abandi bakunda kwirema ibice ntibumvire iby'ukuri ntibumvire iby'ukuri ahubwo bakunda
izabitura umujinya n'uburakari. Yesu Kristo umunsi yakurakariye uzohura n'igitangaza. Kadusome no wakenda nanone. Soma ngiye no gusoza. Izabitura umujinya n'uburakari n'amakuba n'ibyago. Soma. Nibyo izateza umuntu wese ukora ibyaha. Uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Amen. Imana guheza umugisha. Tuzamurira Imana ishubahiro. Haleluya. Nababwiye kuko tugiye kuganira ijambo rivuga ngo uri mu bari kuzukenera ko bakwita mwiza. Usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Daniyeli, ngo umwami yandikira Daniyeli aramubwira ngo numvise bavuga amakuru meza. Numva bakuvuga ngo umwuka w'Imana ari muri wewe. Tayandi makuru yangezeho kuri umuntu wanyazwe, tanandi makuru yanyazweho kuri ntawe, tayandi bangejeje amakuru barambwira ngo umwuka w'Imana ngo ari muri wewe. Ikibazo kituremereye kandi kiremereye benshi ni ukwifuza kwitwa icyo batari cyo. Buyereka undeze haba mu gitondo haba nijoro, ndi umwirabura nta munsi no kuyita umuzungu ngo bihinduke. Nubwo nogenda muri Amerika nkarara mwa Trump nkahamara kahancumbikira, buyereka sinoba umuzungu no komeza nkaba umwirabura. Ariko ishano dufite riremere ni abantu bamwe bashaka kwitwa beza kandi ari babi. Jambo ry'Imana ryatubwiye mu gitabo cya Luka ngo umuntu mwiza ngo azatanga ibyiza, umubi nawe ngo azatanga ibibi. C'est tout. Ntabwo uyu munsi bunyine boniyegereza ngo revera guyireka ntibizoshoboka. Biturutse he? Bona bivuga abantu bo kwikanga. Si ibyaje. Ariko iyo duhamagaye ngo revera Kado tubona ko ari izina rye yararikoreye, yararisengewe niwe. Ariko ikituremereye gikomeye ni abantu bifuza kwitwa abo batari bo. Agakenera ngo bamugire umunyacubahiro kandi ataragera mu rwego rw'icubahiro. Agakenera ngo bamugire mwiza kandi nta cyiza kiza giturukiwe. Nkonumvisha amakuru ngo bazabanita umurozi. Babikwise bigenze gute? Ngo numva amakuru umuntu akamahaguruka akamava mu ikorari ngo baragambanye ngo muri korari ngo banita umusambanyi. C'est quoi? Zaturutse kuki? None ko bamukwise wowe uza wiyita nde? Akamahaguruka akava mu ikorari adasezeye ababo ngo baramututse ngo numusambanyi. None se ko bagututse uviriye miki? Ko bagututse bitari ukuri waviriye miki? Agahaguruka mu ikanisa ngo bamwise umurozi ngo arasohotse. None se ko bakwise umurozi utari we usohoke iki? Umaze iminsi uroga ahubwo ugomba kwihana. Semeni amin. Bigize niko yabivuze. Bujyane wumva umugore bamwita umugabo, umwana muto bamwita kagabo. Zande kwibaza imvune imvano yavyo we. Zande kwibaza. Hallelujah we. Paulo yandika runo rwandiko rw'Abaroma. Urwandiko yagwanditse nyuma yo kwandika urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto n'urwa kabiri. Paulo yandikira mu itorero ry'Abaroma ryari rigizwe n'abanyamahanga kuruta abayuda. Nibo bari benshi kuruta abandi. Abandikira urwandiko rwashikijwe n'umudiyakoni Foyi. Arababwira ngo abashaka ubwiza n'icubahiro no kudafa. Arababwira ngo babishakishe gukora neza badacogora.
abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudafa. Bwana sifiwe. Semeni haleluya. Yo, oloma. Tanda loma kote. Tikira Somena nguwa nganda. Andorari tede Eza nomeka tuwa nguwa nguwanda la riba. pamba sibre deva. Babishakishe gukora neza badacogora. Icyo guyerekwa nitwa cyo ko ndagikorana umwete. Uko cyovugwa nuko cyo kwitwa nyiri bihemba arahari umugabo uzohemba atabereye. Umugabo udakomoka mu basinzira, si data wacu, si marume, si mushenge, sinde azotanga ibihwiranye n'ibyo wahoze. Nta posta mu ijuru tuzacaho yotuma umuntu atanga ruswa ngo bamwemerere kwinjira. Bazokubaza ngo ese wakoze neza udacogora? Injira mu rurembo siyo. Wakoze nabi? Sohoka. Umubabaro kuri bajya twabana ku mirimo baboneka kabizigirwa abuze amazina yabo muri icyo gitabo we. Bavuga ati mwami twara abakozi bawe, bati nimwumva imbere we nkabivume mwajyajyamwe olomba tombre de ga birababashe kuja mu muriro bati nimwumva imbere we nkabivume mwajyajyamwe birababashe kuja mu muriro. Haleluya. Bwana sifiwe. Ainuliwe Yesu. Witwa nde? Baza bakwita nde kubera iki? Uri mubi kubera ibibi ukora, uri mwiza kubera ibyiza ukora. Wikenera kuba ikindi kintu kitari cyo. Izo baza baguhamiriza n'ibyo ubamo, izo baza bakuvugira n'ibyo ugenderamo. Tibo bikwita uyu mwaka ngo babikwita undi mwaka ngo babikwita ukundi kwezi. Uriwe niba uri mwiza uri mwiza, niba uri mubi gumana ububi cyangwa uhindukire. Ntakindi aho tuzoja neza ko bigeze yavuze wino tujane mugenzi we. Iyo tujane heza aho dutuye we tuzabana na jambo maza ijambo tuvugira ijambo yo Asoshe. Bwana sifiwe. Tuzamurira Imana ishubaye. Haleluya. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudafa babishakisha gukora neza badacogora. Umuntu mwiza azatanga ibyiza bivuye mu mutima we. Umuntu mubi nawe ko yambwiye nabi arakubwira nabagira neza. Atukuze mukombozi Yesu Kristo. Nduwo ndiwe banyitirira icyo ndico. Banyitirira icyo ndico. Yatambuka muri karitsiye ngo dore nguriya dore wamujura dore nguri. Yagera mu ikorari bakamusingiriza mikoro. Ejo bundi bavuga ngo muri karitsiye wanyu twamenya amakuru kuko uza wiba akamasara ngo ikorari ramututse. Muri karitsiye barakurangije. Barakubonye wishaka kuba mwiza uri mubi. Ahubwo pfukama hasi uhindukira urebe ukuntu woshaka ubwiza burakumurikire. Yesu aragutegeye n'umunyamakuru. Reka kwa munamba umukecuru umwe yarambuye ngo bayimbe basigaye baza kubyirira imbere yiwe. None babyinira inyuma yawe. Babyinire.
ngo icyo kintu ngo nakibwiye revera pasiteri ngo ntiyacitaho nanagiwa ngo ariko ngo bayumve ngo bari mu gufa gukubita umukunga ngo bose bakama banyegera hari icyo ufite mu keco abandi ko turakenera batwegera ngo badusengere wowe ko baraza ugahungabana nguyi ngo mfite icyo kibazo ngo nakigejeje kuri revera ufite ibintu uko urashaka kuba mwiza uri mubi rekura ibintu olombe sakila ribanda nove kasilari demejino tuzamure sose haleluya Bwana sifiwe sana amen niko bimeze Yesaya yarabivuze ngo mwafashe icyiza mugihindura ikibi ngo mufate ikibi nacyo mukigira icyiza ngo umuco mwawuhinduye umwijima ngo muwugira umuco arababwira ngo mubonye ishyano mubonye ishyano mubonye ishyano kubera kuko muri mu gukenera ko twita abantu kwa Musango ngo bamutake bamugire uko atari sino kugira uko utari kandi nawe ntukangira uko ntari niko bimeze hari umuntu ejo bundi wanyandikiye sanje nahabiza bivugikwa arambwira ngo ariko yewe umuntu nyine azatanga ikiri mu mutima we arambwira ngo akiri muchungaji wakiriho ngo kandi yaranapfuye ngo nta munsi nzobona gatuti kwikanisa rye zari bitewe n'akavideo kaciye mu bantu yamanandikira ngo nitwa runaka ngo kurumva abayobozi ngo akiriho ngo yaranapfuye ngo ntuzobona gatuti kwikanisa ryanjye uyoboye uri muri umuna wa Yesu ni Betelehemu si kanisa ryawe riba Efeso se ko ba Timoteyo ko ba Yesu se ni Roma kandi namamurisha ariko korari yabo yari yantumiye wumva igitangazaka ariko ngo kubera ngo akavideo ngo akiriho ngo atagize fose ko Imana baheza umugisha mwe mukiyamu twemera Yesu abagirire neza abandi ngo batakiriho ese no muzotwangira tuje hehe ko YouTube izaje no mu kanisa no mu nzu wasigaye haba gatutsi muzoja he agatuti woshira no mu modoka ukigisha taho gasasigaye kaba ngo kubera kuko navuze amadanganyifu yambayeho ngo uko nawe hari uwo yadanganyikishije Perezida Bideri yigishije neza na gatatu sinzi impamvu ni nayo turemeye kandi dukomereye mwabakozi b'Imana nuko turi mu gukenera ngo nze kwigisha hano muri Foursquare mu nkomera amashi mu ngira igitangaza ariko ntavuze biri mu murongo tavuze ukuri ku ijambo ry'Imana nicyo kituremeye ni nacyo kituruhije Pawulo yandikira Abaroma arababwira ngo mutahirize Priskila n'Akwila twakoranye umurimo ariko aravuga ngo mutahirize Apele ngo wemewe muri Kristo Yesu ni ikibazo gikomeye cy'uko twaba dushaka kwemerwa mu Barundi no mu Banyarwanda n'Abakongomani ariko tutaremerwa mu Mana aho mwotwihakana ariko mu ijuru cyubahiro kikabiciye Imana niko bimeze no kwitwa ntawe muri mwebwe kaba umugabo udashitse kaba umugabo utuzuye mukangira uko mungira kose mukancurika mukamanika kubera ko habe na Yesu ubereye hasi ukageza hejuru Yesu ubwiwe nta munsi yigeze avuga ngo abantu bamukomera amashyi kaba barangije toroshije sindayikozamo Yesu guhera hasi ukamurenga ukiriya hirya yageze avuga bakamutera amabuye yavuga bakamwirukankana yavuga
kuremere ndimugukunda ngo nimvuga gwireka mwama musimbiza umuntu w'umugabo w'abana bane mungira uruhinja ndumugabo mukuru sinzemera kuba uruhinja rwawe Zamuri Imana icyubahiro. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ela bela rima. Adineo sime. Sofre karide. Trigela sa. Umuntu yitwa mwiza kubera kuko azakora ibyiza. Umuntu akitwa mubi kubera kuko azakora ibibi. Ese Rusaki, no umunyakinyoma kaje kubeshera no kugatuta. Nukuri kw'Imana habe nubwo sinera de kuko mwisi abantu turandura. Ariko sinoba umunyakinyoma ukugeza kugwego ubwo nobeshe bibiri interest imbere yanje tibizoshoboka ndatinye mwebwe notinya n'igitabo nono ndatinye mwebwe notinya n'aya mazaba umpagazeho ariko abantu bagakenera ngo tuvuge ibisa n'ivyo imitima yabishaka bagasa ngo tuvuge ibisa n'ivyo rigabo rishaka tibakenene ngo tuvuge uko ibyanditswe bivuga tibizokunda tibizotwemerera yabivuze neza yavuze ngo handi hose tuzitonda tubwirane ngo ariko mwikanisa nuko hanze uzongera uko ngize ariko hano mwikanisa igenzotizwa microphone nzokozwe ikintu nkuzokibazwa nzokubwira ijambo nkuzoribazwa kuko umunsi Imana izompagarisa imbere izombwira ngo gwireka ese ko wagiriwe amahirwe uhagarara imbere y'abantu ubabwiye iki Semeni amin. Niko bimeze. Badacokora. Umuntu erega baza bakwituriwe. Kugenzuye neza aho gusanze bakwita nabi. Wogerageza ugahinduka ukagera kugeza ubwo bazokwita mwiza. Ariko reka kwifonsa, reka kwihata ngo wigire ubutari igihe kitaragera. Reka kwikindura mwiza. Uri mubi turabizi. Kuviriya barakuzi kuva na hano barakumye akamaza ngo ubwo avuye ahandi hantu batari bamuzi yashika gushya kama yurubura mu ikorari kubera ijwa agira bakamamugira president w'ikorari abi wabo baza ngo esuriya yarakijijwe umperuki wacu azanywa iwanyu yagezanywa kwino yashitse yamatumara aratuzamura aratwitsiriye nukuri cyizere abanyakenya biwacu muri Kenya batarangirira abo dusengana duturanye bo muri Kenya handi Kigali bakakigira muri Kenya ntaco bangirira niba nzabwiriza buno butumwa ni zero nzamba niba nshobora kubwiriza hano Revera Kato kabwiriza hano imitima yanyu kanezerwa nagera muri Nairobi kibampaga tuti sinanigishe ngo imitima y'abantu inyugo ibyo nza gukora hano nzandushwa n'ubusa nibizovu ngaha tazambihinduka ariko nashika Nairobi nkabikora niba no kwigisha ngo ureke ubusambanye kaba no bureka ndi muri Kigali ariko nashika Nairobi ngasambana ntaco nza nkora niba no kubuza kunywa inzoga hano kakubwiriza nkubuza kunywa inzoga ariko nashika Nairobi aho mutambona nkazi ntaco nza kora n'ubusa zaduhira ubusa n'umuruho nzoruhira umuruho ku munsi w'imperuka Yesu azombwira ngo jana umuruho wawe shaka ko bakwita mwiza uhinduka ube mwiza umuntu mwiza atanga ibyiza umubi nawe azatanga ibibi ijambo ry'Imana rituganza